Dobrodošli u Age, Audio Guide Europe, aplikaciju namenjenu ljubiteljima putovanja koja vam omogućava da se na jednostavan način upoznate sa čak 36 gradova Evrope i njihovim znamenitostima uz pomoć virtualnog vodiča. Skidanje aplikacije i sadržaja za željeni grad na jednom od 6 jezika, engleskom, kineskom, ruskom, francuskom, nemačkom i srpskom, oduzeće vam 3 do 5 minuta, ali posle toga aplikacija u potpunosti radi offline, bez korišćenja interneta u roamingu. Prva opcija u aplikaciji vam omogućava pojedinačno poznavanje sa turističkim atrakcijama grada, koje su poređene po vašoj udaljenosti. Opcija 2 je prikaz mape grada sa vašom pozicijom i svim položajem svih atrakcija. Treća opcija je takozvana proširena stvarnost, augmented reality, koja vam omogućava prikaz udaljenosti od atrakcije i smera u kom treba da se krećete kako biste došli do nje. Opcija 4 sadrži kratku istoriju i opšte podatke o gradu, populaciju, geografske podatke, informacije o priveri, kulturi, sportu itd. Ovde možete pronaći naše preporuke u vezi smeštaja, restorana i noćnih klubova, koji su najbolji ocenjeni od strane korisnika. Uživajte u putovanju uz brojne mogućnosti naše aplikacije.